Rik je prišel prvič v Slovenijo leta 2010 ali 2011, takrat smo se tudi spoznali, če se dobro spomnim, v Lendavi, v okviru, ne vem že, kdo me je spoznal z njim. Dokaj hitro so se tam ujela. Naslednje leto je že bil govornik na tistem enem kongresu v Lendavi. In samo po enem slučaju, namreč 2 ali 3 dni po tistem, ko je šel od mene, je bila tista famozna aretacija leta 2012, tik pred vložitvijo. In mogoče je to tudi bil en kamenček, ko so se tile pač v državnem aparatu strelil v nogo, namreč vedno, ko se je kaj takega zgodilo, ko je bil kdo od aktivistov kriminaliziran, so bili tega polni vsi časopisi in so nam dejansko naredili malo reklame. Po vložitvi zakona, ko je bila ta pobuda že v parlamentu, je Rik bil tudi eden od govornikov v slovenskem parlamentu. To se redko zgodi, ko bi kateri aktivist govoril. Vendar, kot je Tanja rekla, največji krivci, kot sedaj ugotavljamo za vse spremembe, niso ne politiki, ne vem, mogoče niti ne stroka, ampak predvsem birokrati na Ministrstvu za zdravje, zadolženi za to področje. Namreč, ko smo lansko leto organizirali skupaj z društvom TRS posvet o endokannabinoidnem sistemu v državnem svetu, od vseh uradnikov, koliko jih je na ministrstvu, niti eden ni našel časa, da bi prišel to poslušati. Že po uradni dolžnosti bi morali tam sedeti in če sem jaz minister, bi jih drugi dan vse odpustil. Ni nobeden niti od poslancev ni prišel poslušati, takrat bili smo dejansko govorili tam sami sebi. Ta odnos se je spremenil predvsem zaradi nas, aktivistov, kot je rekla Tanja, ker smo jih tako dolgo brcali, ker ne moram drugače povedati, da so enostavni, ne morejo več gledati stran. Zaradi tega je Zdravniška zbornica letos organizirala pred dobrim mesecem, mislim, da 7. novembra, 7. novembra prvo izobraževanje za zdravnike, ki so s tem tudi kao pridobili licence za zdravljenje s konopljo, ampak glede na program in na vse bi jaz rekel tako, da je to komaj so imeli predstavitveno predavanje, ker nekdo, ki te substance ne pozna, je ne more predpisovati na podlagi enodnevnega šnelkurza ali hitrega tečaja, kjer sliši samo osnove. Jaz bi se še enkrat zahvalil z Rikom. Rik je bil pred leti z mano po Sloveniji, bila smo povsod, kjer so bili bolniki, širila besedo. Bili smo na turneji po Balkanu, od Albanije do Srbije, ne vem, kje vse nismo hodili. In prav to je rezultat, da se je v teh zadnjih letih to menjalo. Jaz bi ga zdaj prosil, da nam malo spregovori po tem, če ima kdo kakšno vprašanje, jih lahko pisno prinese, ali pa po njegovem govoru bi pa imeli bolj kot kako predavanje, diskusijo bolnikov in delitev izkušenj med bolniki. Danes je čisto drugačno stanje lansko leto, ko se jaz imel predavanje, pa drugi se še niso niti upali dvigniti roke. Danes, pa včeraj, ko smo imeli predavanje, pa se kar razvila diskusija. Več, ko boste vprašali, več, ko boste izvedeli, drugače pa najdete informacije na strani društva Hopla Konopla, na strani Zveze nevladnih organizacij, ki jih pripravljamo. Zato, ker se je vseh teh letih akumuliralo pri nas toliko pač znanja, hote ali ne hote, smo se odločili tudi, smo ustanovili oziroma z še neparni inštitut za raziskovanje naravnih zdravil in pa skupaj z temi našimi aktivisti bomo odprli eno infotočko za vse uporabnike konoplje, ne glede, če so to za osebno uporabo, za to, da jim je lepše pa lažje prenašajo tegobe vsakodneva, ali za zdravstvo, dobili prave informacije. Ker predvsem prava informacija je tista, na podlagi kere se človek mora odločiti za svoje zdravljenje ali karkoli drugega. Jaz sem naredil eno raziskavo in 70% ljudi, pacientov, ki grejo v zdravstveni sistem, ne dobijo nikakršnih informacij, ne o zdravljenju, ne o možnih posledicah, o ničemer.
In še celo, če kaj vprašajo, to je na vzorcu kar velikem bilo narejeno, jih pol obravnavajo dosti slabše, kot če v procesu so lepo tiho. Zdaj bi prosil Vika, da poveš še svoje, please, kam bolj povabljali diskusiji. Hvala. Good morning, everyone. I wish I could speak to you in your own language, but the truth is I don't speak English very well, even my own language. It's been 15 years now since I first discovered the healing powers of these extracts, and they literally saved my life back in 2001. And then a year later, I used these extracts to cure my own cancer. And I really, from the time we were children, we were always told that our governments were looking for preventative medicine, and they wanted a cure for cancer. But when I presented it to the authorities in Canada, they just totally rejected it. I couldn't believe, I used to be proud to call myself a Canadian, but now I'm ashamed to do so. The way they've treated this issue in North America is just beyond belief. You know, cannabis is man's best friend. We have used it for thousands and thousands of years, you know, in every conceivable way. But the medicinal use of this plant is, to me, is the real magic. It can save our existence, it'll change our way of life, and we'll be able to switch all these horrible, industries we have today that are creating all these toxins. We can switch all these industries over into hemp-based industries that are earth-friendly. But, as the time went on, and I kept doing seminars and things of that nature in Canada, and I started passing out the extracts to people that had all kinds of different medical problems. But in the beginning, it literally boggled my mind because I couldn't believe that there was any one extract that could do all of this. I mean, we're talking about cancer, multiple sclerosis, arthritis, AIDS. It just goes on and on and on. I really don't know of any medical condition that this extract is not of benefit for. And I've never seen anything that the pharmaceutical companies give us that even begins to have the healing powers that these extracts possess. But now we finally, it looks as though now we finally had the opportunity to perfect these medicines to even higher levels. And I hope to take part in this very soon. Back in 2009, thanks to the corruption of the Canadian government, I wound up more or less living in exile in Europe. From 2009 to 2012. And during that time, I had the pleasure of meeting Bojidar, and between him and I, we literally went on the warpath here in the Balkans, in Serbia, Macedonia, and in Croatia. So we told the people over here, what these extracts can do. But I did that same thing in so many other countries. But the governments wouldn't respond. The corruption involved here with the United Nations, which I consider to be nothing more than a criminal organization which should be dissolved. The United Nations have never done anything for anyone except themselves and the big money that controls them. And this is the problem here. They have this single convention treaty, and all of the countries that join the United Nations are supposed to keep cannabis away from their people. Man's oldest known and safest medication. A plant that's been used 5,000 years in medicine. Non-addictive. Harmless. And they tell us that we can't grow and use this plant? This is absurd. And I'm so happy to see that it looks as if we finally found a country that is actually going to do the right thing, by letting people grow this plant. Set the cannabis plant free. And in turn, we set ourselves free. And if the Slovenian government does this, it'll be the greatest thing in history that, they'll go down in history, for the deed that they've done. So I'm very optimistic for the future, finally. The road to get here was so long and so tiring. I've done hundreds and hundreds of interviews. I've done lectures with the top experts in the world, Dr. Lemire Hanoush, Dr. Hornby, and Dr. Malamede. These people really know what they're talking about. But the trouble is
it was like no one was listening, like the different governments, they didn't listen to them. You know, these people know what they're talking about, but it's just so strange that there is so much corruption involved with this issue. You know, like, if you look back at all the propaganda that we were told about this plant, you know, oh, it's dangerous and addictive, it's a gateway drug. Cannabis is not a gateway drug and never has been. It could be considered a gateway back from all those addictive pharmaceuticals that they give us. And in today's world, I mean, we live in a drug-addicted society. You know, people are on painkillers and opiates and all of these different medications, you know, that are provided by the pharmaceutical industry. But this is a way to help people break these addictions, you know, and to heal them in a safe, natural way. And I know even myself, when I first started passing these extracts out to others, I just couldn't believe what I was seeing. You know, like people were coming to me with like terminal cancer, and they'd also have diabetes and arthritis and 4 or 5 different things wrong with them. And they take that 60 grams of extract over 90 days. At the end of 90 days, their cancer's gone, and so are all these other medical problems. I mean, we as humans, we all have the right to use this medication. And I mean, why should we suffer so other people can enrich themselves? You know, this plant belongs to us and no one else. And it should have never been outlawed in the first place. So it does give us a future because, I mean, the truth is, by the time you get to be 50 or so, you don't have much to look forward to. You know, cancer, diabetes, pain, and suffering. Now, I'm not saying that these extracts are going to give you everlasting life, but they will provide you with many more years of existence, and we can live without all of this pain and suffering. You know, get these MS patients, get them on these extracts. I mean, I've seen people with MS come out of their wheelchairs by using this extract. So it's really endless, you know, what we can do with this plant, you know, to save our planet and to save ourselves. But the medicinal use, to me, is by far the most exciting because, you know, this can really give us a future, and it can ease the suffering of so many people. You know, I mean, I know myself, I had arthritis in my knees. I had this head injury in 1997. I took the pharmaceutical drugs for 5 years. It made me nothing but worse. As a matter of fact, after 5 years of taking the treatments from the medical system, it scattered my brain so bad that I could hardly even remember my own name. This is the effect these chemicals have on us. But when I discovered, well, I mean, I was in a position, either I was going to die or I was going to find my own solution. And luckily for me, I turned to the cannabis plant. But I've seen like this, so many people now worldwide, millions and millions of people now have been helped. And you're seeing this, you know, countries everywhere now are legalizing the medicinal use of cannabis. Of course, they're not saying that, they're really not saying why though. But it's the healing power of these extracts that are getting all this attention. And they can't stop it. You know, governments say, oh, we need, you know, more studies, we need all of this, you know, human trials. Well, human trials have been going on for years now. I mean, look up on the internet, look at YouTube. I mean, these people all had documented medical conditions, and many of them were very life-threatening. Now, they had nowhere to turn. They started using the extracts, and the extracts healed them. Now, governments say that we should ignore that. You know, only the people in the white coats can, you know, determine if this should be a medicine or not. This is ridiculous. I mean, with so many people being helped now, I think it's just a matter of time before cannabis is used worldwide, you know, in every country. And I hope that, you know, that the Slovenian government here will follow through with this, letting people grow as many plants in your backyard or wherever, you know, wherever you want. Let as many, you know, no number on the plants. I mean, why should they care? If you want to grow 500 plants in your backyard, it's nobody's business but your own. As long as you're not trafficking, I don't see why there's no need for even a need for regulations.
The only part of this that has to be regulated would be when people want to supply these extracts on a grand scale to the public. Now, there would have to be regulations involved in that aspect because we need quality control and we need standards maintained. And this is just what I hope to do in the near future with the help of these scientists and Bojidar. And it's like I said, the healing power of these extracts now are already amazing. But in a very short time, I hope that we can determine the exact cannabinoid levels that are required to treat each and every condition in the most effective manner. And with the help of Paula Hornby and Dr. Hanoush, I'm sure we can do that. So I think the human race now, once cannabis is legalized everywhere, and I hate these words too. You hear this all the time, legalization, decriminalization. Both of these words still come with many restrictions. What governments have to do worldwide, they have to repeal these laws. Take these absurd laws and throw them in a trash can where they belong, because they're all based in corruption anyway. So, this will set the world back on the right track. And perhaps we can give our children and coming generations a future. So, I really do think that things will happen in the proper way now, because so many people are aware. And as I said, let's set this plant free and set ourselves free. And when we do that, the future is bright. Thank you very much. Hvala, Rik. Hvala za ves njegov trud, ki je pripeljal tudi do tega. Jaz bi rad samo še nekaj povedal. V vsem tem času, ko se ukvarjamo s tem aktivizmom, smo upozorili še na eno dejstvo. Naši uradniki niso bili sposobni 25 let od osamosvojitve Slovenije prevesti v slovenščino, uradno prevesti konvencijo, zato so tudi zlorabljali zakonodajo. Namreč, mi se od uvedbe oziroma ZHPPD-ja, Zakona o drogah, ukvarjamo tudi s pridelavo tako imenovane industrijske konoplje, kar je še eno od grobih zavajanj naših birokratov, ki so omejevali razvoj na tem področju ves čas. Namreč, 28. člen te iste konvencije, na katero so se sklicevali, da je prepovedano gojiti za vsakršne namene, pravi, da je konoplja namenjena industrijski pridelavi, se pravi za vlakna in semena in hortikulturni rabi, izvzeta iz konvencije. In dokler meni konoplja rase lepo na vrtu, je to hortikultura, ker imam pač rad to rastlino, isto kot vrtnico ali kjerokoli drugo. In to je krivda naših birokratov, nenazadnje so odzemali ljudem zaradi njihovega slabega dela zdravilo, po drugi strani pa kriminalizirali na 10.000 državljanov Slovenije, ki so zaradi tega bili po zaporih, zato ker niso bili sposobni upravljati svojega dela, in to je eden od razlogov, zaradi katerega zahtevamo zdaj že eno leto, da nas vključijo v delo komisije za droge, ker takim uradnikom pač ni za zaupati. Samo toliko. Zdaj bi prosil vas, če ima kdo kakšno lastno izkušnjo, da pove, kako mu je pomagalo, na kakšen način, tudi če mu ni pomagalo, tudi slabe izkušnje, da se bo malo razvila razprava. Dobar dan, pozdravljeni vsi. Pozdravljam tako dobro predavanje in se zahvaljujem. Rada bi vprašala samo, če ima kdo izkušnje, oziroma kako se začne sploh jemati konopljeno olje in s kakšnimi dozami, a je pomembna koncentracija med THC-jem in BDP-jem. Pač na spletu se prodaja te koncentracije z 0,2 koncentracijo THC-ja v konopljenem olju. Pač zanima me kaj več za zdravljenje raka. Če mi lahko pač poveste glede koncentracij, začetkov jemanja, kako se začne to jemati in potem pač nadaljne zdravljenje. Hvala. Doziranje se najde na internetu, sicer informacije dosti. Na svoji strani phoenixtears.ca ima dosti informacij Rik, tudi ima ogromno videov naloženih.
Drugače najdete informacije tudi na spletni strani, če se ne motim, Tanja ima na Opor Konopla, nekaj na odboru. Lahko nam pošljete tudi mail, je pa odvisno seveda tudi od vrste raka, samo apliciranje, še bolj pomembno je pa razgovor z vsakim posebej. Namreč od aplikacije do aplikacije znajo biti zelo različni učinki, lahko tudi neprijetni, če prije do predoziranja, ne. Tudi vsak individualno reagira na uporabo konoplje, eden bolj, drugi manj, ker ima pač vsak svojo toleranco. Je pa pravilo tak, če ni tako imenovanih konvencionalnih terapij naj bi zadoščalo v vseh izkušnjah, še nekaj 60 gramov smole, ki naj bi imela vsebnost vse tam nad 70% THC-ja ali preračunano na te vrednosti. Začne se, ne glede če z oralno ali kakorkoli se začne z malimi dozami in se doze počasi povečujejo nekje do grama na dan, lahko tudi več. Da bi kdorkoli se s konopljo predoziral in zaradi tega umrl, ni bojazni, mi imamo celo video posnetke človeka, ki je v enem poskusu pojedel 50 gramov smole koncentrata. Posnetek nam je pokazal dr. Bob Melamid, I'm talking about the guy who ate 50 grams of extract. Bil je zadet par dni, ampak nič mu ni bilo. Dejansko nič mu ni bilo, po tistih par dnevih je vstal, bil je vojni veteran, imel je pozitiven je bil na HIV, kapušijo sarkom je imel, čakalo ga je par let življenja in človek je po tej terapiji, ki je bila dejansko huda, pol je še nadaljeval s terapijo, negativen HIV in nima več kapušijevega sarkoma in nima več nobenih težav. Teh zgodbic je ogromno, zdaj, škoda, da niste prišli, mi smo zdaj že dvakrat naredili ene simulacije, ko smo prosili ljudi za določene bolezni, da nam pošljajo svoje izvide, teh imamo dokumentiranih, se pravi, isto kot zdravniki. Ogromno, jaz sem imel predavanje takrat kot Dejan v Pragi in po prezentaciji moram povedati, da so prišli do mene vsi zdravniki od, ne vem, oziroma z teh inštitutov, pri nas pa jim to pošiljamo že leta, pa jih ne zanima pravzaprav nič. Zakaj je pomembno to, da, kaj bi samo še tisto povedal, tele samooskrba. Namreč večina ljudi se ne more privoščiti tele smole na črnem trgu. Samooskrba pa dejansko nikoli ni bila prepovedana, ampak je to zloraba zakonodaje. Aplikacije so, kot sem rekel, različne za posamezno bolezen, mogoče bodo več povedali tisti, ki to že uporabljajo, eni par je takih, ki so bili, mislim, ki so to uporabljali in so že zdravi, tako mogoče povejo sami. Dober dan vsem skupaj. Jaz imam vprašanje glede semen. Kje bi se lotil nakupovanja ustreznih semen? Vi ste manj izkušnji z pridelovanjem konopljine smole oziroma sem novi v tem področju spoznal neko novo znanje. Zanima me pa predvsem glede bi dobil ustrezna semena glede na različne bolezni. To je ena od nalog, na kateri bo sodeloval tudi RIK, ampak vse se semena dobijo na internetu, lahko se kupijo v trgovinah v Sloveniji. Namreč ta konoplja, ki jo mi uporabljamo za tako imenovano rekreativno rabo, pač kadimo jointe, je dejansko tako imenovana medicinska konoplja. Vse te izrazi, medicinska pa nemedicinska konoplja so neumnost, ki jo hoče spraviti skozi zdaj farmacija, ker je to eno in isto. Katera sorta zakaj pomaga, ne vemo, pa ne bomo vedeli do takrat, dokler ne bomo imeli nekih metod za odkrivanje oziroma določanje vsebnosti endokanabinoidov in delovanja endokanabinoidnega sistema. Do takrat vse to poteka več ali manj izkustveno in pač spremljavi tistega, ki to uporablja. Težko je povedati dan danes, mislim, katera sorta bi zakaj pomagala, ker enemu mogoče pomaga, drugemu pa ne.
pa rečemo indik ali pa sativa, razlika. To je tako, če bi rekel rdeče jabolke pa rumene jabolke, ker je milijon indik in milijon sativ in milijon mešanic. Se pravi, Izkušnje. Dejstvo je, da večina bolnikov uporablja indiko zaradi tega, ker ima ta sedativni učinek, da omogoča, da zaspijo, da poveča apetit, medtem ko sativa dejansko poveča aktivnosti, kar ni nujno v redu, če imate opravka za kakšno avtoimuno orenke bolezni. Saj zaradi tega je indika bolj popularna pri tistih, ki imajo kakšno bolezensko stanje. Lep pozdrav. Jaz sem tudi eno vprašanje, najprej bi se najlepše zahvalil za to predavanje. V bistvu vprašanje se nanaša na preventivno uporabo, če recimo moja žena prebolela raka, pred nedavnim pa, se pravi, koliko teh tabinoidov, kako uporabljati oziroma imati za preventivno, da se pač zadeva ne ponovi. In pa še moče eno vprašanje, ki ste omenili, da se pametno pogovori, da recimo pač pacient se pogovori z nekom, pač s kom se lahko pogovori, kje, ne. Pa še eno vprašanje, se pričujem kot to vprašanje, glede tinnitusa, če ste mogoče imeli kdaj kakšno pozitivno izkušnjo za zdravljenje tinnitusa. Se pravi, zvonjenje v ušesih, namreč družino to. Tinnitus. Prevede? Ja, tako je. Slovenščino prevede? Zvonjenje v ušesih. Ja, to je to. Evo, gledajte, prvi. Can you understand English? Yes, of course. Oh, okay. Let me get that cord here. There. Okay. My own injury, the injury I received myself back in 1997, it left me with what they call post-concussion syndrome, and my head rings 24 hours a day, and it still does to this very day. My head is ringing right now. But when you use these extracts, it makes it so you know, most people that have these type of injuries, they end up committing suicide. But when you take these extracts, it makes it so you can live with it. And you can, you can get on with your life. Now, I mean, it's like I said, I don't know of any medication, that's better, to use for any condition. But people have to understand, this medication is perfectly safe for children. You hear all of this, it must be kept away from the children. That's nonsense. When you look at the trash that the medical system shoves into our children, I mean, cannabis, Melanie Dreher, a lady back in the 1980s, she did a study to find out where the healthiest babies on this planet are born. And guess what? They're born to mothers in Jamaica who use cannabis a great deal. Now, if the babies are not harmed in the developmental stages in the womb from the mother's use of cannabis, why would cannabis present a danger to a child of any age? This is just more propaganda to try to keep people away from this. And I'm literally sick of hearing all of this nonsense about CBD. Now, I'm not saying that CBD doesn't have its medical uses, but they focus so much attention on it that we've got people dying with cancer that are out there looking for CBD. High extracts containing high levels of CBD. Well, as far as I'm concerned, if I had cancer, I'd want an extract with high THC. The extracts that I used to produce, they were all very high in THC. They did have probably 2 to 4% CBD. And these are the same extracts that gave this medication its reputation as being so effective in the treatment of so many different diseases. So, I'm not saying that CBD doesn't have its medical uses, but there is really a misinformation campaign going on here. The same thing in Canada and in the Netherlands. In Canada, I was contacted recently by an organization there that have one of these licenses. They wanted to have a conversation with me. So I used my Skype to call them, and when I got through to them, I said, what can I do for you? And he said, we'd like to collaborate. We'd like you to collaborate with us. And I said, well, you're a pharmaceutical company, and I don't collaborate with pharmaceutical companies. And he said, but we're making the best extracts in Canada. But I had gone to their website, and I looked at the levels of cannabinoids.
The strongest extract they were producing was 17% THC and 2% CBD. So I asked him, I said, what's the other 81%? Bubble gum? You know, I mean, and well, you know, he told me right there, he said, the government will not let us produce the extracts with the high THC because they don't want the public to know. And the same thing is going on in the Netherlands with Bedrocan and companies like that. They're selling you trash, folks. If you want the real Rick Simpson oil, and I didn't give it that name, it was Jack Herer that did that, the previous leader of the movement. But if you want the real extracts, at present the only way you can get them is to produce them yourself. Don't trust these companies. Mogoče samo na tisto vprašanje glede preventivne uporabe. Tisti ljudje, ki se prvi srečujejo z oljem, imajo težave tudi z majhnimi dozami, ko jemljajo ravno zaradi tega, ker zelo hitro jih zadane. In obstaja varianta, taktika za nekaj takega, in to je ena od teh, da se začne res majhnimi dozami. Druga zadeva je pa tudi pri tistih, ki kadijo konopljo, da enostavno malce preden začnejo s tem ali pa vaporizator uporabljajo, vzamejo CBD, ker CBD je na en način antagonist THC-ev in omogoča, da drži človeka nekoliko v tej high ravni in podaljšuje dejansko ta občutek, ampak nimate tega buma na začetku, ki ga marsikdo sovraži, ko začne kaditi. To je ena od variant. Druga varianta je, da se jemlje drugače, ne pa nujno samo oralno, lahko se jemlje vaginalno ali pa analno z pomočjo supozitorjev. Na ta način THC in druge učinkovine grejo dejansko v kri in v limfo in se razporejajo v telesu v taki količini, ki omogočajo homeostatsko stanje in to, da se telo začne boriti proti bolezni. Tisto, kar je Rick povedal, je ključno. Konoplja oziroma THC in kanabinoidi v kombinaciji z našim endokanabinoidnim sistemom vzpostavljajo nazaj tisto stanje, da se vaš imunski sistem začne braniti oziroma napadati bolezen. To je možno samo, če ste v totalnem ravnotežju. In to je tisto, kar najbolj zameramo tudi zdravstvu in onkologiji, zaradi tega s temi agresivnimi metodami onemogočajo pacientom, da se sam bori z boleznijo. Tako da je nekaj možnih variant, kako se izogniti tem negativnim začetnim občutkom, ki jih imajo pacienti, ko se srečujejo z oljem. Jaz bi samo še dodal, Dr. René Russo je tudi eden od raziskovalcev na tem področju in leta 2004 naredil študijo o vplivu pomanjkanja endokanabinoidov na avtoimune bolezni in je ugotovil, da pomanjkanje endokanabinoidov vodi do avtoimunih bolezni in to je od avtizma do raka. Vse to so avtoimune bolezni. On je predvsem delal na Crohnovi bolezni, na ulcerativnem kolitisu pa na tem stvarih in je to dejansko dokazano. Zato je vsaka raba konoplje dejansko zdravilna, pa če je to profilaksa ali je že zdravljenje, ampak vsaka raba konoplje je zdravilna. Jaz tako povem, jaz sem zdaj uporabnik konoplje 42 let, če bi verjetno 42 let pil alkohol, ne bi zdaj tu danes sedel, moram povedati, da nimam nobenih težav. In tudi, če pogledate ljudi, ki so redni uporabniki konoplje, so bistveno bolj zdravi, bistveno bolj, pozitivno naravnani. In to ugotavljajo tudi tisti, ki začnejo konopljo uporabljati. Pomaga pri vnetjih, pomaga pri, recimo, poškodbah zaradi cepiv, razni avtizmi, pa tisti, ki imate otroke, veste, kaj to sabo prinese. Dejansko ni stanja, pri katerem ne bi pomagalo, vse to pa prav zaradi tega, kar je govoril Rick, pa tudi Dejan. Konoplja skuša spostaviti v telesu homeostazo, to je stanje telesa, kjer vsi procesi delujejo približno optimalno in takrat se lahko telo bori proti bolezni, ker nobeno zdravilo ne zdravi nič, vse to je lari-fari. Pomaga, mi lahko v telesu pomagamo, vendar še vedno je glavni imunski sistem telesa. In če na tem ne delamo tudi
današnja medicina, pač to zdaj pišejo že povsod, pa dela predvsem na gašenju simptomov, ne pa na odpravi vzroka. In dosti krat je odprava vzroka prav ta porušen endokanabinoidni sistem, za katerega naši ne slišijo. Ja, prej sem hotel povedati, ne? Če bi bili naši, anandamid je glavni endokanabinoid, njegova zamenjava je THC. Ne? Morate vedeti, da kolostrum je poln endokanabinoidov in zaradi tega so dojenčki tako veseli pa zaspani, ko se napijajo maminega mleka in zaradi tega ne spijo, ko pijejo kravje mleko. To tudi Mešulam pravi in vsi ostali raziskovalci, da pravzaprav ima ta hedonističen učinek. Podobno ima tudi kozje mleko je polno endokanabinoidov, zato je tudi že od nekdaj znano kot zdravo mleko. Zadnje raziskave kažejo, Lomir mi je poslal zadnjo študijo pred mesecem dni, ni samo konoplja tiste, ki ima endokanabinoide, ampak vsebujejo podobne substance vse rastline, ki spodbujajo imunski sistem, vključno z ameriškim slamnikom, tako naši farmacevti so še v megli, kar se tega tiče. Samo toliko. I just wanted everyone to know, I mean, there's a great number of people out there that are saying they are supplying the real Rick Simpson oil. And I want people to know, I'm not affiliated with any of these individuals. You know, there's so many people now, I get complaints all the time. I went and I purchased your oil, and it doesn't have the healing effects you described. And the reason is these people are using my name to sell low-quality extracts. And this enrages me, but I simply do not have the funding to trademark my name and to hire all those lawyers that would be needed to enforce it. So they're using my name to scam people all over the planet. And I think there's even a Rick Simpson Cancer Foundation, which I have nothing to do with. You know, so it's ridiculous what's going on there. So I want everyone to be aware, you know, don't let these people steal your money. And it's happening far too often. So, you know, my goal in this whole thing is for us to all be able to grow our own and produce our own extracts, if that's what we choose to do. And there should be companies that, you know, that can produce these extracts on a large scale that we can put our trust in to deliver the extracts that we actually need. So just please be aware of what's happening out there and think twice before you send anybody money for Rick Simpson oil. Lep pozdrav, že. Najprej bi se zahvalil vsem za odlično organizacijo predavanja. All my greetings to Mr. Rick Simpson. Rad bi odgovoril oziroma povedal, dodal na vse te vaše še izjave. Vsi tisti, ki se nikoli niso spoznali oziroma probali efekta THC oziroma marihuane, se definitivno najprej ustraši tistega efekta povišanega srčnega utripa, padca cukra oziroma sladkorja in kar občutek, da bojo umrli. Jaz mislim, da bi bilo treba velik poudarek narediti na odnosu do bolnikov z bolniki oziroma prvi koraki pri uporabi teh stvari. Glede na to, da se marsikdo še ni spoznal z rastlino in ne glede na, da veliko piše o tem na internetu, se zelo dobro z pacientom pogovarjati. Mislim, da pogovor pri tem reši največ. Drugače bi pa rekel še glede na to preventivno jemanje. Jaz bi rekel, jemal bi ga lahko vsak, ne glede na to, ali je bolan ali ne, ker, kot ste omenili, spodbuja imunski sistem oziroma neko pravilno delovanje imunskega sistema. Tega preventiva pač kolikor ga lahko. Med drugim pa, če dovolite, bi še delil na kratko izkušnjo oziroma pač dogodek mojega brata. Pred 4 leti, skoraj 4 leti je bil diagnosticiran za avtoimuno bolezen histiocitoza X, ki je tako redka, da je le peščica ljudi na svetu z tako diagnozo. Ponujeno je bilo vse od transplantacije do steroidnih terapij.
Na koncu pa smo se odločili, da vse to zavrnemo in se poslužimo takoj olja. In prva diagnoza je bila 6 mesecev do pol leta, oziroma 6 mesecev do leta. Zdaj bomo pa beležili že 4. leto, odkar je bila postavljena diagnoza. Hvala. Samo toliko odgovoril, to kar si rekel, da ljudje imajo negativne izkušnje, je samo tisti, ki ali se ne informirajo, ki ne pridajo do prave informacije, ali tisti, ki delajo po svoje. Tisti, ki delajo po svoje, je prav po eni strani, ker je to dobra šola, ne, zato ker, gledaj tako, večina ljudi te substance ne pozna, ker je bila stigmatizirana. In predvsem tisti, ki ne dobijo pravih informacij, pač pride do predoziranja. Tile učinki so samo predoziranje, nastanejo samo pri predoziranju in v opomin, kako si rekla že, je tak, to zna biti toliko hudo, ko ste 100%, ko boste umrli, samo ne boste, ker še nišče ni umrl. Ampak si siguren, ko boš umrl, če prije do predoziranja. Ampak to je normalno, če človek ni vajen alkohola, tudi ne more liter šnopsa prvi življenju spiti, ker bo umrl. Zato ga je treba podučiti, zato je zelo pomembno, da tudi svoj produkt se da na analizo. Jaz moram povedati, da tudi analize laboratorijev v Sloveniji odstopajo do 40% rezultat od rezultata, zato smo tudi šli v ustanovo tega laboratorija, da določimo skupaj z dr. Hornbijem in z dr. Lumirom metodo, ki bo zanesljiva za določenje kanabinoidov. Ker če jaz nesem mojo smolo v en laboratorij, pa mi povejo, da ima 60%, pa nesem v drugi, pa mi povejo, da ima 30%, je to brez veze. Nimam prav nobenega podatka in prav to se pri nas dogaja. Informacij na netu je nažalost toliko, kot je Rik rekel, zlorabljajo ljudje svašta. Mi smo zbirali ekstrakte, lahko vam povem, da je bila vsebnost THC-ja od 1,2 pa tam do 94%. Vse, kar je prišlo po internetu z Holandije, pa ne vem kaj, vse to je bilo tam pod 6%, zato ker pač ljudje prodajajo svašta. Pri predoziranju, to bi sam povedal, imate tudi antidote, mi vedno pravimo v kasu, antidoti, če prije do predoziranja, to je limonin sok, lahko poper, pinjole, glukoza pomaga recimo, ali pa, kaj še? Lecitin. Lecitin, evo, to je to. Ali pa CBD, tako je da je. Tudi CBD, samo pri CBD-ju traja dlje časa, da se spet absorbira. Najboljša terapija je pa spat. Spat, probaj za spat. To, kar si rekel, ljudje ne dobijo zvišanega utripa pa pritiska zaradi tega, ker bi to bila posledica konoplje, ampak zaradi tega, ker se prestrašijo učinka, ki ga ne poznajo. Samo zaradi tega. Še nekaj. Center možganski za dihanje in srce nima receptorjev za kanabinoide. Če je što tu ima kaj veze o anatomiji pa zdravstvu, ve, kaj to pomeni. Lahko si zadetko mamba en mesec skup, ampak srce in pljuča ti delajo in ne pride do šoka, ne pride do odpovedi in boš enostavno preživel. To je zanimivo tudi zato, ker imamo endokanabinoidne receptorje v vsaki celici svojega telesa, ne? Samo tam ne. Tle je bilo eno vprašanje še, pa tam. Marjan, mene zanima, ne, jaz to občasno jemljem, ne, ampak imam težave s spanjem, ne, pa jaz ne spim, ne, kontraučinek, ne. Nimaš pravo sorto, ja? Pa v bistvu je sam pridelal, ne. Ni pravo sorto, mogoče te bo druga sorta položila. Recimo, če je veliko CBD-ja noter, če je veliko CBD-ja v smoli, se vam lahko zgodi, da ne spite. To mora biti res veliko THC-ja. Tako da ne vemo, kaj imate. Mogoče razlik, da ga analiziramo. Tu bi jaz še nekaj povedal. Rik vedno opozarja indika sativa. Danes imate zelo potentne sorte indike z recimo 24% pa več v cvetu in zelo potentne sative. Oboje so dobre za zdravje, vendar kar je pri sativi problem, pri konoplji poznamo tak imenovani sinergijski ali entourage efekt
in profili terpenov spodbujajo delovanje kanabinoidov. To zdaj že vsi vejo. In sativa te enostavno dvigne. Tisti, ki travo kadimo, vsak dan, veš, če hočeš biti haj, pa hočeš, ko ne boš zaspan, si skadiš sativo. Ma ogromno THC-ja, ampak te dvigne, te da energijo. Mogoče nimaš prave sorte, mogoče ne deluje na tebe prav. Prav zato je pomembno, niso vsi ljudje v tisočletjih vzgojili na stotine različnih sort. Tudi jabolka imamo, rdeča, kisla, sladka, eno je za štrudel, drugo ni za štrudel. In ker je to ena prvih kultiviranih rastlin sploh konopla, imamo tudi tako široki nabor tega. Še vedno je pa ena in ista rastlina, tak jablana. Moraš si bo naš pravo sorto sprobavati. Zunaj je to lažje, recimo na Nizozemskem greš pač v coffee shop, pa si kupiš, pa prideš do prave sorte, doma pa različne sorte semen, si boš vzgojil različne, pa boš probal. Pa en dan te bo ena položila, drug dan te pa mogoče ne bo, ker si drugačen. Težko je to povedati. Yes, he cannot sleep. He cannot sleep, he has his own, but... I always tell people, if you're producing the extracts for internal use, for God's sakes, produce them from the indica strains. Because the indica strains promote the sleep and rest you need to heal properly. Sativas could be, a sativa extract could be useful for external conditions like skin cancers or diabetic ulcers or third-degree burns, things of that nature. But if you give someone a strong sativa extract, it literally makes them bounce off the walls. It interrupts their sleep patterns, and I honestly think that the sativas, the extracts from the sativas could present a danger in some cases. If you had someone, say, who had a heart condition, and you gave them an energizing sativa, it could have a very detrimental effect. So the indicas are the name of the game, and you know I've criticized the doctors and things of that nature myself a great deal, but in reality, the doctors are not at fault here. I mean, they were just following the rules that were put in place by our governments. So, you know, I'm hoping more and more doctors every day are climbing on board with this, and they see that this is the future of medicine. So, like I said, don't blame your doctors. They were misled the same as we were. And now we know the truth. Now things are going to change. Ne samo, da si niso upali, samo to bi še dodal, celo grožnje so imeli tisti, ki so si upali kaj malo več povedati in razne pritiski, samo toliko. Ja, pozdravljeni, Marko iz Kopra. Tako, pred 14 dnevi so očetu diagnosticirali raka na debelem črevesu, zdaj v sredo je bil operiran. Imam pa vprašanje glede doziranja. Bral sem sicer nekje, v bistvu z posvetom z zdravnikom po pogovoru po operaciji, je rekel, da v bistvu se mu že širi na jetra in na pljuča. Zdaj, kar se tiče doziranja, nekje sem bral, da kar se tiče jeter, da je boljše oralno doziranje kot analno, da pač snov mora iti skozi jetra. Zdaj me zanima, če ima kdo kakšne izkušnje oziroma kaj več o tem. Res je, en del mora iti skozi jetra, samo če bo oče je to. Če bo oče malo smolo oralno, moramo vedeti prvo. Oralno je absorpcija najslabša, namreč smola se lepše absorbira v masnem okolju, v želodcu ni maščob. Če se že jemlje oralno, se mora jemati z nečim masnim, da se lahko veže, pa pol prihaja skozi sluznico. Vendar pri oralnem jemanju pride delta-9 THC v jetra, ker metabolira v delta-11 in ta je približno 10-krat bolj psihoaktiven kot delta-9 in od tega pride do predoziranja. Drugače, dr. Lumir Hanuš ogromno govori tudi o tak imenovani bioavailability. Če se jemlje zdravilo preko rektalne oziroma vaginalne sluznice, je biološka dostopnost do zdravila do 70%, pri oralnem samo 10% in pri inhaliranju do 60%, vendar pri inhaliranju je problem, da se absorbira samo 10% kanabinoidov, ker pljuča niso mastna. Se pravi, najbolj učinkovito jemanje z najmanj stranskimi učinki so sveče, je pa treba kombinirati glede na naravo bolezni. Če je to želodec, če so jetre, treba obvezno
oralno, da pa ne to po ustih, ampak mora priti v želodec, se pravi, treba pogoltniti. Če so to možganske, to bo mogoče več kasneje Tjaša povedala, je treba mazati na dlesni, da po labialnih žilah pride v možgane. Pač odvisno, melanom, bazalni rak je treba mazati, odvisno od tega. Najmanj stranskih učinkov je pa vsekakor preko svečk, zato ker se najprej absorbira v krvni obtok. In pol vsi ti kanabinoidi tudi potujejo skozi jetra, vendar počasi kontinuirano. In ni take zadetosti, občutka zadetosti. Drugače pa traja približno 1 mesec, da človek pride na gram na dan, še mesec pa pol ali pa 2 bi skoraj rekel. Jaz bi sem dal primer ene moje prijateljice, ki je diagnosticiran sarkom mehkega tkiva. Odstranili so sarkom, ampak so potem ugotovili, da so metastaze na limfah in na kosteh. To je bilo nekje v začetku poletja in je se ona pogovarjala z mano, kaj naj naredim. Jaz sem rekel, čim prej ogromne doze olja. Ona je imala smole. In jaz sem takrat šel na pot v Ameriko in tisto, kar se ponavadi jemlje 72-73 dni, je ona imala, mislim, da je končala kompletno dozo v enem mesecu, skratka je šla po 4 ali pa celo 5 ml na dan, kar se tiče tega predoziranja, in je gladko šla skozi. Ona je rekla, da sem spala, ampak zanimivo, da takrat, ko sem prišel nazaj 15. 16. augusta, mi je rekla, da kljub temu, da so zdravniki rekli, da je konec z njo, naj naredi se, kar je potrebno, so njeni markerji bili 0. Ona je v totalni remisiji. Jaz moram reči, da zdravniki v teh primerih ponavadi uporabljajo sintagmo čudeži se dogajajo. Ker enostavno nočejo priznati dejstva, da obstaja nekaj, kar telesu pomaga, da se sam bori. To je konoplja. Tega tudi jaz se izogibam temu, da rečem, da je smola zdravilo. Jaz mislim, smola je nekaj, kar pomaga telesu, da se vzpostavi ravnoteže in potem se sam boriš s tem. Pozdravljeni, Andreja sem. Imam mamo, ki je stara 77 let in je bila pred 15 leti operirana na srčni zaklopki, zamenjava. Ima umetno zaklopko in 10 let se je ona matrala z zdravili za starjevanje krvi. Sicer jih ima še dosti, ampak tisti, ki to zadevo poznajo, bojo mogoče vedeli 5 marihuanov na dan. To je jaz pravim, to je že smrtna doza, ampak jih je preživela. S tem, da je ko merijo to gostoto krvi oziroma hitrost starjevanja, je skakalo od 0,5 pa do ne vem koliko navzgor in s temi marihuani pač niso mogli tega zregulirati. Začela je jesti konoplo brez THC-ja oziroma z minimalno vsebnostjo THC-ja in se je to nekako zravnalo. Zdaj je pol probala tudi to s THC-jem in je na res minimalnih dozah in to drži kri v enem takem uredu razmerju, ampak še skozi je pa na enem marihuanu, ker pač mora hoditi k zdravniku in sama ne upa nehati jesti teh, tako rekoč. To naj bo neka pozitivna volitev. Ima pa še nekaj drugih težav, nevropatske bolečine, ki jih pa nekako ne znamo umiriti. Jaz bi vprašal v praksi, kako izgleda tole svečke, ko si omenil. Svečke bi vprašal, kako v praksi to izgleda. Imaš torej smolo, pa to generalno uporabljati. Kako bo zdaj to naredil? S čem boš mešal? Z katerim koli zeliščnim maslom, recimo farmacija uporablja kakao, je dobro. Tu bi upozoril, če kdo uporablja pri živalih, da ne bi z kakaove svečke naredil, ker za živali isto tako velja, ker so živali, predvsem psi, alergični na kakao, ga lahko zastrupiš, mora biti kokos. Kokos je pa malo slab za uporabo, zato ker je zelo mehek in mora pot od hladilnika do mesta uporabe biti zelo kratka. Kakaovo maslo pa bio, seveda biološko, če se le da, pa
vmešaš notri pravo razmerje smole, pa je to to. Pa obvezno hraniti v hladilniku. Pa v hladilniku na temno, da. Še eno vprašanje bi imel. Ciroza jeter v prvi fazi, v bistvu olje pomaga, ima kdo že kakšne izkušnje, veste, kje je to zavedeno? Kaj je vzrok? Just the cause of the cirrhosis? Vzrok, koliko vem, je verjetno bil alkohol. Sicer zdaj je abstemik, ampak mislim, da je bilo malo prepozno za. Well, these extracts, they rejuvenate vital organs. So I think that it's the most sensible thing that anyone could do if you're suffering from cirrhosis or anything of that nature. The medicine is still effective. Here a short time, here about 2 years ago, my best friend, he had a heart attack. And he didn't, they took him to the hospital, they got him stabilized and sent him home. And 2 months later, he got on the extract. 2 months later, he went back to the same doctor that had treated him that night. The doctor told him, he said, I can't find any damage. He said, would you mind if we tested your heart? So he went through the tests, and they found that there was no damage whatsoever, and that his heart was actually functioning at 15% above normal levels for a man of his age. So, this could save a lot of people from requiring organ transplants and things of that nature. But I always warn people, or I try to warn people, stay away from the chemotherapy and radiation. I mean, these are cancer-causing treatments. And when people take these treatments, they're the hardest ones to cure. If you've had no chemo, no radiation, then the extracts have a very high batting average. But even with the chemo and radiation, we can save the vast majority. But, the damage from these treatments lingers in your body for years and years. And they are carcinogenic. In other words, they bring the cancer back. But even like there was a question asked there about mastizing, cancer that mastized. That does not mean it's hopeless. We've treated, back in Canada, I treated hundreds of people who had cancer that had mastized, and the extract still healed them. So this is the answer. Pravzaprav nas ne čudi, da so največji nasprotniki legalizacije konoplje v Ameriki točno farmacija in alkoholna industrija. In pri obeh, recimo pri konoplji ali pa pri alkoholu je ta spirala, ki pelje do stanja, kot je recimo pri alkoholu, ko je ciroza in je špirala navzdol, ker je vse manjša in manjša doza povzroča vse hujše in hujše efekte. Pri konoplji tega ni. Božo je prej govoril, da pozna primer tega vojaka, ki je naenkrat vzel 50 ml. Na YouTubu obstaja celo gospa, ki je v eni seansi vzela 180 ml. In je spala skoraj da en teden, zbudila se je in je rekla, lačna sem kot volk. Ergo, jaz mislim, da glede na to, da farmacija že 40 let išče prvi smrtni primer in edini človek, ki so ga najdli in je umrl zaradi industrijske konoplje, zaradi tega, ker je bala padla na njega s kamiona. To samo za cirozo, pa oralno morajo imati drugače, pa ima srečo, ker so, pri cirozi je sreča to, da so jetra zelo, zelo obnovljiv organ. Hello, I just want to ask Rick what he thinks about we are trying to cure a dog. My mom has a dog, and dog has a problem with kidneys. Yes. And we bought CBD oil. It's only 15% and 0.2% THC, so nothing. But I'm just curious what you think about it's gonna help or not. Well, an extract like that, I had no idea if it would help. But I know the extracts I used to produce, the high THC level extracts, they work wonderfully on animals for all different types of conditions. Because animals have the same endocannabinoid system we have. And I love working with dogs because they never ask any stupid questions. They just take the extract. And it's not unusual to see an animal like a dog with cancer
healed in 1.5 to 2 weeks. You know, the metabolism is so much faster than in humans, they heal very rapidly. So definitely the best treatment for any animal as far as I'm concerned, or any human. Pozdravljeni, Bojan je moje ime. Mene pa zanima preventivno jemanje. Tle vidim jaz ene omejitve, glede na to, pač sva z volanom, smo v službah, imamo te preglede in vidim tle en problem, kako se tega ogniti, če je sploh možno ogniti. Glede na to, da prihajam z Ministrstva za infrastrukturo in da dejansko vodim Nacionalni center za vodenje prometa, bi odgovoril na to vprašanje. Pred leti sem se pogovarjal z predstavniki polisa, nizozemske policije, kakšne so njihove izkušnje z vozniki, ki so pod vplivom THC-ja. In so oni rekli tako dobri, da nismo smeli objaviti študijo. Enostavno voznik, za razliko od tistega, ki uporablja alkohol, ki postaje agresiven za volanom, tisti, ki je pokadi en joint, je zelo pozoren in vozi počasnejše. Njega se lahko detektira potem, da je ekstremno pozoren na to, kar se dogaja v prometu. Ampak enostavno minister nam ni dovolil, da bi objavili te študije. Situacija v Koloradu trenutno, ne samo, da je padlo število žrtev v prometu, ampak tudi kriminaliteta je padla. In to so vsi ti kazalci, ki kažejo na to, da so oportunitetni stroški za družbo postali tako majhni, da razmišljajo ne samo o tem, da je blazen prihodek iz naslova davkarije, ampak so tudi stroški za družbo kot tako manjši. Zato jaz, ko se pogovarjam z vlado, s predstavniki vlade, vedno govorim, dajmo legalizirati absolutno vse. Portugalska je pokazala, da je z dekriminalizacijo vseh drog dosegla to, da je vse padlo pod 50%, od število bolnikov, ki imajo AIDS, do kriminala. Padla je celo poraba konoplje. Oni so imeli konopljo nekje na 10%. Zdaj so pa v Evropi na tej ravni, kot smo mi, oziroma celo nekoliko nižje, ampak so isto prišli do istega spoznanja kot mi v Sloveniji. Raste število tistih, ki so bolani, ki so starejši, mlada generacija pada. Enkrat, ko se legalizira, postane stalno ali pa začne padati poraba. To bi jaz povedal, mi dva zdaj se dosti o tem pogovarjamo, jaz ga dosti skregam, ker je pač dela tam, kjer dela, ja. Ampak pri konoplji je specifičen problem. Namreč pri konoplji ne ugotavljajo stanja voznika oziroma pri prepovedanih drogah, ampak te tretirajo po metabolitih, to so presnovke, ki po svoji naravi ne morejo biti prepovedane snovi, ker nastanejo v človeškem telesu. Ampak, morate vedeti, jaz, ko sem bil v priporu leta 2012, sem po 82 dneh uporabe konoplje bil pozitiven na presnovke THC-ja. To je isto, kot če bi se danes napil, pa bi te po 3 mesecih ustavili, pa te rekli, vi ste bili pijani zaradi vsebnosti acetaldehida v telesu, pred 1 mesecem pa vam mi zdaj vzamemo vozniško. Podobno se dogaja v službah, podobno, veste, da državni uradniki ne bi smeli imeti službe, če so pozitivni na katerokoli mamilo. To velja tudi za policiste, čeprav vsi skupaj to uporabljajo. Ogromno študij je to, da so vozniki pod vplivom predvsem konoplje, pustimo zdaj stimulanse pa tak naprej, dosti bolj varni vozniki. Jaz ne vem, če sem pravi primer, ampak jaz sem izpit naredil daljnega leta 80, en mesec pred 18. rojstnim dnevom. Na leto prevozim cirka od 100 do 150 tisoč kilometrov in do zdaj nisem niti poškrabal avta. Kamoli razen kako srno pa kaj takega. Nobene nesreče do zdaj, se pravi, verjetno to tudi nekaj pomeni. In če bi bila konoplja res tako nevarna v prometu, kot pravijo, in prepovedane droge, bolj bi bilo tudi v dnevnem časopisju malo več novic, ubil ga zadet, ubil ga ne vem kakšen, ampak povozi ga samo pijan ali pa prehiter. Še nekaj, jaz sem kljub temu, kar je on rekel, dostkrat v pogovorih s policijo, glede tudi testerjev.
sem povedal, da so testerji, ki dejansko preverjajo metabolite THC-ja in s tem dejansko ti zapišajo, da si pozitivan na THC, popolnoma napačni. In kar je drugo, sem tudi povedal, da narobe računajo. Namreč, pisarna Združenih narodov za droge in kriminal natančno pove, kakšna razmerja morajo biti med 3 kanabinoidi, da lahko govorimo o psihoaktivnosti. Ni samo THC tisti, ampak če je THC plus CBN ulomljenost CBD-ja, ker CBD je dejansko antagonist THC-ja, enako ali manjši kot ena, dejansko govorimo o stanju nepsihoaktivnosti prisotnosti kanabinoidov, fitokanabinoidov. Ergo je absolutno vse narobe, kar se prijavi. Edini merodajen je zdravnik, ki ugotovi, ali je nekdo sposoben za vožnjo ali ne. In tudi policiji sem že povedal, ne smete enostavno to, da ste ugotovili prisotnost metabolitov, izkoristiti za to, da nekomu pišete kazni ali da jemljete vozniška dovoljenja. Jaz mislim, da bojo v naslednjih letih prihajale hude tožbe zaradi tega. Toliko obratno. Ja, pozdravljeni Zoran. Zdaj bi imel dve bolj praktične vprašanje. Prvo bi bilo, nekdo, ki ne pozna zdravljenja s konopljo, recimo, in sem slišali, da dosti informacij na internetu tudi napačnih, zavajajočih, kako priti do kvalitetnih informacij na začetku zdravljenja in uporabi tega, ali to mora vsak sam nekako najti neko pot, ali lahko se dobi te informacije. To je prvo. Drugo pa je zdravljenje z konopljo, kako vpliva to na istočasno, recimo uradno zdravljenje kemoterapije, razširjenega raka, recimo, v telesu. A gre to skupaj s temi, recimo, biološkimi zdravili, kot je herceptin, TDL1 in to, ne? Hvala. Ena od prvih aplikacij, ki so jo sploh začeli s konopljo, je bilo za omiljenje stranskih učinkov kemoterapij. Ljudje, ki so uporabljali konopljo ob tem, ko so bili na kemoterapijah, so imeli manj stranskih učinkov, niso kozlali, bruhali. Če si pogledate tale film, najprej bi ti odgovoril za informacije. Vse piše tu zadaj, eden je že padel, in pa tu spredaj. Kamorkoli boste poslali, več ali manj smo vsi aktivisti povezani, boste prišli do pravih informacij. Kaj sem še prej govoril? Kaj je za kemoterapijo? Kemoterapija. Glejte, če bi obsevanje zdravilo raka, te je fajn, si kupite karto za Fukushimo, pa tam lahko plava, zato ker vemo vsi, da obsevanje ne zdravi, ampak dejansko zaustavi rast. Problem pa je, da poškoduje DNK in posledica je ponovno rak. Tako, toliko o obsevanju. Kemoterapija, vemo, kaj dela. Tisti, ki so imeli presaditve kostnega mozga, vemo, da dobijo hudo kemoterapijo zato, da ti uničijo imunski sistem, da se lahko primejo pač celice. Če imaš imunski sistem, je borba toliko slabša. Uničen seveda. Odločitev, kako se bo kdo zdravo, če tudi jaz komu svetujem, probam ne vpletati, vsak se ne odloči sam za sebe, vendar ima pravico se odločiti na osnovi pravih informacij. Drugače pa stadij raka ne pomeni nič. Prvi ali četrti ne pomeni nič. Jaz poznam ljudi, ki so imeli metastaze, kot če bi šibrko prestrelal na 22 protibolečinskih tabletah v bližjih, ne vem česa vse, in so danes absolutno zdravi. Se pravi, sicer so v penziji veselo, ampak so zdravi in nični. Ampak vsak se po svoje. Informacija pa gledaj, imamo odbor za konopljo, imamo zvezo, imamo x društev, zaradi tega ustanavljamo to infotočko. Ne bom jaz tam, samo v tej infotočki, jaz sem že prosil Tanjo, Dejana, tudi enega zdravnika, da bo sodeloval, ker vsega človek tako ne more. In to je bil naš razlog, da smo tudi lahko ustanovili. Glede na to vprašanje, vezano na kemoterapijo in radiacijo, tle je dejansko manj več.
Če nekdo misli, da vseeno, da gre na zihar in da gre še na kemoterapijo in radiacijo in jemlje olje, si predvsem zapravi veliko denarja, ker smola prvo se bori s tistim, kar je povzročila kemoterapija in obsevanje in šele takrat omogoča organizmu, da se bori z boleznjo. Tako da nekdo, ki je šel skozi klasične onkološke terapije, načeloma mora uporabiti do 3-krat več smole, kot pa nekdo, ki se sploh ni dotaknil onkologije. Zdaj samo še izzval bi Tjašo, ker se nam čas izteka, pa mogoče vas kakšno stvar samo v svojih izkušnjah, se pravi, kak je bilo. Pozdravljeni, Tjaša je moje ime. Zelo na kratko. Skoraj 3 leta nazaj je epileptični napad. Odkrili so tumor na možganjih. Par mesecev zatem je bila operacija. Diagnoza glioblastom, to je se pravi 4. stopnja. Prognoza je bila nekje 14 do 16 mesecev. Tega je zdaj že 32 mesecev. Robert je moje ime, jaz bi povedal kratko svojo zgodbo. 2009 so mi odkrili tumor na možganih, se pravi možganski tumor. Operacija je sledila takoj in odstranitev kompletna. Po 3 letih je bila recidiv in potem sem se jaz odločil za zdravljenje sam, na svojo roko, in sicer sem si pridelal konopljo sam. Pridelal sem si sorto Blue Shark, ko je bilo prej vprašanje, kaj pridelovati, in sem popoln amater dober pridelal. Moram reči, svetovali so mi in rekli so mi, tistim, ko sem dal provat, ne bom zdaj govoril komu, da je zadeva dobra, rabil sem sigurno 2 meseca, da sem prišel na dozo 1 gram na dan, in sicer sem jemal enkrat na dan, samo zvečer. Zato, ker sem hodil v službo, po moji operaciji ni bilo več kot 2 meseca, 10 tednov bolniške, nič več. Kaj se je zgodilo, se pravi, jaz sem to jemal, 2 meseca sem rabil, da sem prišel na to dozo, jemal sem 7 mesecev, potem je zmanjkalo. Ampak žal vam moram povedati, moj tumor v možganih se ni zmanjšal, kljub temu je še rastel, še vedno raste. Zanima me, če mi lahko svetujete, kaj sem delal narobe, oziroma kaj ne naredim, da bi se tale zadeva ustavila oziroma zmanjšala. Hvala lepa. Well, from my experience, practically all of the heavy sedative indica strains seem to have a very positive effect on treating cancer. But there are strains that really don't have the right effect. And perhaps this is what happened. I think maybe you didn't use the right strain to produce the extract. But again, you see that there's no way for us to know right now which strains are the best. This is what we hope to perfect in the near future. But I'm sure if you had the proper extract, you would have had much better results. But we'll have to look into other strains that you could use. For many years now, people like yourself have been basically breaking the law in the hope of saving their own lives. And I'm happy to see that I think that day is going to soon come to an end. This is totally ridiculous, and I've always told people to avoid chemotherapy and radiation. Because, how can a treatment that makes your hair fall out, kills your immune system, how could that be good for you? Kakšne sorte je bilo to? Kakšne sorte je bilo? Blue Shark, ja. Blue Shark. To je Greenhouse Seeds. Črna škatlica je bila. Ne vemo, ker moramo vedeti, da so vse te sorte, ki so dejansko marketinška imena in zadaj genetike ne vemo, dokler ne naredimo kanabinoidnega profila. To je bila čista indika, 100% indika, naredil sem pa po receptu gospoda. Ste dali mogoče na test? Ne, takrat jaz nisem vedel, niti danes nisem vedel za to, da obstaja možnost testa. Zdaj, tako bi rekel, glede na to, da je to bilo leta 2009, pa ste še vedno tu... 2009 je bila operacija, zdravil sem se kasneje, sem se zdravil
2014, 2015. Treba je menjati sorto, treba je imati, raje bi mogoče rektalne svečke in mazanje na zgornjo desen, zato da pride čim več kanabinoidov v možgane. Ne lizati, ne sme priti v želodec. Pa menjati, najslabša absorpcija je, nažalost, pa zadeti ste bili 2 meseca ko mamba. Treba je menjati sorto pa videti. Jaz poznam en primer, gospod si je tudi sam gojil, imel je očeta, ki je imel raka na prostati, v zadnjem stadiju, otečene noge, grozno, sicer je bil že star 85 let, je začel z eno sorto, jaz nočem imena sort govoriti, zato ker pravim, to so marketinška imena in je pri drugi semenski banki lahko ista sorta z drugim imenom, ne? Ampak po enem tednu, to človek je bil 5 let brez vozniške, kje je ta gospod, ki me je za vozniško spreječeval, ne, 7 let. Po enem mesecu jemanja smole, otekline več ni bilo, je lahko gospod normalno hodil, po 2 mesecih je šel na pregled za izpit in je dobil nazaj izpit in je vozil do en teden pred svojo smrtjo, umrl je 2 meseca nazaj zaradi drugih težav. Ko je ta gospod menjal sorto, ko mu je zmanjkalo tega in je imel drugo sorto, so se stvari spet poslabšale. In me je klical, Božo, nekaj je narobe, in sta menjala sorto in je bilo spet, sta šla nazaj na tisto sorto, je bilo spet vredno. Ampak tega ne vemo, kot je Rik rekel, dokler ne delamo raziskav, ki jih pač nismo smeli. Menjati sorto pa, tu me je Tanja opozorila. Tale informacijska pisarna, zdaj se bomo res potrudili, ko bo s 1. decembra na Brnčičevi ulici, 31 in tam boste lahko prišli kadarkoli tudi na zasebni razgovor. Vsi ti intervjuji ali razgovori ali karkoli so brezplačni, tako nobenih stroškov nimate, svetovali pa bomo pač po svojih najboljših močeh. Laboratoriji sprejemamo tudi vzorce, lahko prinesete na razgovor svoje smole, kupljene smole, karkoli. Strošek je odvisen od števila kanabinoidov, ki se ugotavljajo, pa tam, ne vem, od 70 do 120 evrov, pač, kako se kdo odloči. Vendar še vedno, če kupite nekaj na črnem trgu za Jurija 2, kjer se splača dati, ne vem, 70 evrov, da veš, da ne kupiš mačko črne. Kako lahko ljudje pomagamo? Kako nam lahko pomagate? Zvezi predvsem. Mi bi raje pomagate zvezi, ker nekako koordinirano vodi vse te akcije. S kakimi donacijami na račun, na prispevke pobiramo na naše stojnico, vas vabim, spodaj imamo v dvorani C, da prijete v krog enega debelega pujsa, imamo vrh. S tem, da vas čim več goji, ker vseh nas ne morejo zapreti. Jaz moram po pravici povedati, več kot pol ljudi, ko pride na mene, jih za ušesa pa morajo gojiti. Mislim, morajo, prav skoraj prisilim jih, zato ker to je najcenejša in najbolj varna izbira, če si sam gojiš. Še odkrili boste točno tisto sorto, ki vam ustreza, ker dostikrat je to stvar terpenov. Določeni terpeni nekomu odgovarjajo. Meni recimo zelo tisto, kar gre na borovce pa na limono ne ustreza, ampak nekomu drugemu nekaj drugega. Jaz bi mogoče dodala še, kaj gospod vprašal, kako lahko pomagate. Recimo tako, da začnete klicati na Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih začnete spraševati, kdaj bo konoplja na voljo, da pišete ministrstvu, da zahtevate, da se te stvari uredijo, da pišete gospodu Miralu Cerarju, da pišete v svojih izkušnjah novinarjem nam, da kadar mi organiziramo kakšen dogodek, da pridete v čim večjem številu, pa ne bo to takale konferenca, še bolj strokovna, strokovnjaki, ki jih vamo, ali pa je shod za konoplo. Mislim, da je to pomembno, da kjer so taki dogodki, da se pojavljate v čim večjem številu, in da se obračate na inštitucije, ki bremzajo našo samooskrbo. Tu bi
dodal, na naši stojnici dobite, mi smo ukradli Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje ene stare, niti ne toliko stare, 2 leta stare zloženke, ko boste videli, kakšne neumnosti so pisali še 2 leta nazaj. Imamo zraven tudi popravljeno, samo je zmanjkalo še nekaj popravljenega, tako boste videli, kako smo se uspeli dati zavest našim tako imenovanim strokovnjakom na tem področju. Vsaka čast zdravnikom, ki so zdaj to presekali z tem izobraževanjem, na vrsti so zdaj, ki jih naučimo pameti, samo še tele birokrati. Hvala še novinarjem, ki so odkrili, da pravzaprav se ni šlo dejansko za sovraštvo do rasline, kot smo mislili na Ministrstvu za zdravje, ampak dejansko za korupcijo. In ignoranco. In ignoranco. Tako da zdaj je trenutek, da se pritisne na državo in to lahko naredi javnost. Javnost je pokazala zobe, protikorupcijska komisija se je vključila v to zadevo. Mislim, da Slovenija še nikoli ni bila v situaciji, da je tako blizu, da zadevo legalizira, ker enostavno so vsi v defenzivi razen civilistov. Ja, živijo, jaz imam še eno vprašanje. Sam, če ima kdo kako izkušnjo, pač smolo pa epilepsijo, zdravljenjem epilepsije. Imamo, tole tukaj, da bom tu. Jaz sem vedno probal tako združiti nas aktiviste in znanstvenike, zato smo z Rikom imeli skupaj seminarje z največjimi znanstveniki na svetu, Mirjem pa Hornbijem. In zaradi tega smo lansko leto naredili eno študijo, bila je predstavljena vse relevante na konferenci Mednarodnega združenja za kanabinoidno medicino in sicer skupaj z dr. Paulom Hornbijem in dr. Davidom Neubauerjem. Dr. Neubauer je delal to tako malo na črno, ker je bilo prepovedano, ker etična komisija, ki bi lahko dala privolitev, še ni slišala za THC. Ampak vseeno, mi smo uporabljali nelegalno, zdaj če me zaprejo ali pa zaprejo, produkt, ki je vseboval do 0,2% THC-ja in dosti višjo vsebnost THC-ja, bil je vzorec na 10 otrocih, 5 od njih pri 5 so napadi epileptični povsem izostali, še danes jih ne imajo, pri 4 so se bistveno zmanjšali, povečalo se je kognitivno, pač izboljšanje je bilo in motorično, pri enem se pa ni odzvalo tisti fantek, ki je umrl, ker je bila neka genska bolezen, ne pa epilepsija. Zdaj delajo neko podobno študijo, hočejo narediti spet na nevrološki kliniki, predtem je pa zadnja študija, ki je predtem išla, je pa bila leta v 70-ih letih, ki so jo naredili v Sao Paulo in so rezultati bili približno isti. Tu smo uporabljali predvsem CBD, naravni produkt z visoko vsebnostjo CBD-ja. Izkušnje so pa take, komor CBD ne pomaga, pri epilepsiji mu bo sigurno malo več pomagal THC. THC je predvsem za avtiste, predvsem za cerebralno, za spazmo, za tiste, ki imajo imunski sistem, živčni sistem že itak preveč stimulira razno parkinsonizme, pa to CBD ne pomaga ali pa mogoče celo poslabša zadeve. Pozdravljeni, mene pa zanima, če je kakšna izkušnja, kaj se tiče hormonov, kaj se tiče ščitnice, kaj se tiče nadledvične žleze, če je to kakšen primer, kakšna študija o tem? Well, again, we've had wonderful results with, for thyroid conditions, things like that. We've had wonderful results with the use of these extracts. As a matter of fact, there was a lady in the U.S., she was pregnant, and she was having trouble, and they went in and they checked her thyroid, and they found some cancerous polyps on the thyroid. But they told her, like, they wanted her to go to term with the baby, so they gave her this medication, and I guess the effects of it were horrible. But she went to term, she had the baby, and then when they went in, and afterwards when they checked her thyroid, the whole thyroid was just encapsulated with cancer. And they said that they were going to take her thyroid out, and that she would have to take this medication she had been on for the rest of her life. Well, the effects of this medication were not good, and this just horrified her.
So she went out and she turned to the use of the extracts. And after she ingested, I think it was within 2 to 3 months of taking the extracts, the next time they checked her thyroid, it was back to a state of perfect health. There was no cancer. It was cured. So it's the wisest thing anyone can do to treat any condition like that. And rejuvenate, again, vital organs, rejuvenating vital organs. So I think that, you know, it's as I said, this medication is going to change the future of medicine forever. Jaz bi samo dopolnil rekel, če poznamo delovanje in mehanizme endokanabinoidnega sistema, pol lahko prenesemo to na vse avtoimune bolezni, vključno z ščitnico, vključno z vidočem. Ponavadi je tako, tudi ljudje, ki imajo raka in začnejo, ali pa kjer drugi bolezen, ki začnejo imati smolo, se jim uravnajo vsi simptomi, se pravi, nimajo več pritiska, sladkor se uravna in telo deluje normalno. Tako, glede na to, da deluje na način, da spravlja telo v homeostazo in se telo pol samo zdravi bolj za vsako dejansko bolezen. Vnetja deluje na tele bolnišnične okužbe oziroma rezistentne bakterije, dejansko zelo širok spekter delovanja. Jaz bi se zdaj zahvalil, rekel, mi bomo pač 12 ura morali bomo končati, ker verjetno bo že kaj drugega zunaj. Ni nič. Te pa neko nadaljujemo. Te pa če še malo kakšno vprašanje, dajte. Mogoče še jaz eno malenkost dodam. Jaz bi vam priporočala vsem, ki niste mogoče čisto nejasnem, kako pa zakaj konoplja deluje, da si na internetu poiščete film Zeka Kleina, naslov je The Scientist. Pove vam pa v 1 uri pravzaprav najbolj bistveno in osnovno o konoplji. Potem si pogledate lahko na moji internetni strani hopla-konoplja.si, imate nekaj filmčkov, kako lahko konopljo uporabljate v preventivi, v prehrani, kako se svečke pripravijo. Lahko tudi si pogledate na zapomišljajmisli.si, tam so vsa predavanja, ki jih je tudi Božidar že organiziral v preteklih letih s temi strokovnjaki. Tudi podnapisi so, tudi nekateri, se pravi domači strokovnjaki so nam konoplji razlagali, tako da to je mogoče en dober štart za neke informacije, seveda za bolj natančno pa je oseben razgovor z bolnikom zelo pomemben. Hvala. Jaz bi še tole dodal. Jaz predlagam oziroma svetujem vsem vas, da se ne obremenjujete s tem, koliko je zadeva legalna ali nelegalna. Kot pravijo naši prijatelji v Beogradu, bistveno je boljše biti ilegalno živ kot legalno umrl. Rada bi delila z vami eno mojo izkušnjo v uporabi konoplje, ki se pa vidna uči, ne od znotraj, ker veš, kako deluje, se pač boljš počutiš. Jaz sem avgusta dobila en hud dermatitis na rokah, šla pod urgentno na dermatologijo, tam so mi predpisali 4 različne kremce, tako postopoma za hudo fazo, 1, 2, 3, 4, ki pa niso nič delovale. Naročili so me na testiranje, na kaj sem alergična, ker so rekli, da je to ena alergija decembra. Se pravi, jaz tam še nisem na vrsto prišla. V tem času vmes sem imela že 8 hudih izbruhov na obeh rokah. To pomeni, da sem imela prste, konice v mahurjih, občutek je bil tak, da bi roke držal skozi v poprivah. Pa ne samo to, tudi grozen je srbel. 2 dni, 2 noči po izbruhu, jaz nisem nič kaj spala, roke sem hladila in vmes raziskovala, kaj mi bo lahko pomagalo. Ker medicina uradna mi ni nič pomagala. Tudi srbečice ni umiril tisto, kar so mi oni dali. Začela sem uporabljati tudi kitajsko tradicionalno mazilo. Vmes sem pa čakala, da bom lahko svoje olje skuhala.
da so se rastlince fajn posušile. Naredila sem si olje, iz tega olja sem si naredila mazilo, ki mi je zelo, zelo, zelo pomagalo. V enem tednu se mi je roka na prstih, koža na prstih obnovila. Prej je bilo to čisto živo dol pobran, ker to se je potem po izbruhu vse uluščen, potem se je pa vidno iz dneva v dan koža delala na nov. To za vse une, ki še ne vejo, kako to deluje, pa to jaz sem videla na svoje oči in vsi te, ki so vedeli, kakšne imam težave, niso mogli verjeti, kako se mi lahko tako hit popravil. Vzroka še ne vem, jaz sem vsem dobila še nov izbruh zdaj pred enim tednom, ampak je 10% prejšnjih po obsegu. Zdaj ga imam samo na 3 prstih, koža se spet luš, ampak ker mažem s to konopljo, mojim mazilom, a ne čist naravnem, sem pa dala še mumijo od za une, ki to poznate, ampak že prej sem uporabljala samo mumijo, pa mi ni obnavljala kože. Jaz jo zelo priporočam tudi za take odrgnine, poškodbe, kaj takega, ker vidno celi rane. Well, actually, I was shocked in Canada with the number of people that came to me who had been going to the medical system for years, to be treated for different skin conditions and things of that nature. And in the end, they didn't even have a diagnosis as to what it was. The doctor couldn't even give them a diagnosis. I remember one lady came to me with both ears, broke open, wide open, and I mean, it was horrible. She couldn't sleep. And I remember when she came to me, I gave her the extract, and I told her, I said, go home, put the extract on your ear, and cover your ears with saran wrap, like a plastic wrap, so you won't get the extract on your bedding. And she returned 2 days later, and she said, I owe you an apology. And I looked at her and I said, whatever for? And she said, when I left this house the other night, she said, I thought you were crazy. She said, I went home, I put the extract on my ears. She said, I had a perfect night's sleep. Within a week, it was the same as yours. Within a week, it was completely healed, both ears. So, whether you have a diagnosis or not, it doesn't matter. Just put the extract on and watch what happens. Leta 2013, ko sem se vračal enkrat z Ljubljane, sem okrog 11:30 po noči povozil z motorjem srno. In sem pogrnil pri 120 in sem si odnesel z levega gležnja, če koga zanimamo, lahko pogledam, približno takšen kos kože. Se pravi, kože ni bilo nikjer. Imel sem srečo, ker ni bilo zlomljeno, bilo je pa grdo podrsano. K zdravniku jaz ne grem z principa, nisem bil že 30 ali pa več let. In sem se doma sem si sam rane lizal in nisem uporabljal drugega kot gabezove liste, koloidno srebro in pa smolo. In danes vam lahko povem, vidi se, da je nova koža, vendar niti brazgotine ni na gležnju. Se pravi, ko greš s prstom, je absolutno ravno, nobenih bolečin in to je bilo 10x5 cm strgane, kak mi je motor drsel. Zelo pomaga pri tvorenju epiderma in kože na sploš in prav človek vidi, kako se rana zapira nazaj. Pri psoriazah pa teh zadevah, tudi dermatitisi, je treba ponovadi kombinirati tudi z oralnim ali rektalnim jemanjem, zato ker je ponovadi vzrok drugje, na koži se samo spremembe kaže. Samo to. Lahko še jaz eno vprašanje gospodu Riku postavim, Jelka iz Ljubljane. Jaz imam eno zelo redko bolezen, ki se imenuje idiopatska pljučna fibroza, idiopatic pulmonary fibrosis. In me zanima, kako ima gospod izkušnje, če pozna kaj bolnikov s to diagnozo, ki so uporabljali konopljo. Jaz sem trenutno na svečkah, že v tisti fazi srednji, drugi mesec mi teče in osnovno počutje je mnogo boljše. Ampak nimam pa še rezultatov, če se lahko stvar ki popravi, ker praviloma je ta bolezen neozdravljiva, nekje pravijo 2 leti življenja po odkritju diagnoze in sem se pač odločila,
za to pot, če si lahko pomagam. Pa bi pa samo še drugo vprašanje imela. Lahko najprej prvo, ker drugače je predolgo, pa te pol spustimo. Ja, hvala. Well, for lung conditions like COPD, they say that that's incurable. Of course, the medical system tends to say that a lot of things are incurable. But I remember once I had a man and his wife come to me, and she was suffering from a lung COPD. And this woman was about 6 feet tall, but she didn't weigh 80 pounds. So I gave them some extract, and her husband called me the very next morning. He said, my wife took that extract as soon as she got home, and about 3 o'clock in the morning, she got up and she went to the bathroom and she started coughing up all of this stuff that had been laying in her lungs. And right afterwards, she went to the kitchen and he told me, he said she hasn't stopped eating since. So, I mean, this provides a rational solution to many of these lung problems. And I just look at it, when the oil comes into play, I think that there's a very good possibility that just about, any condition can be treated very effectively. And I know cystic fibrosis, diseases like that, we've had good results with them, and we'll have better results once we get these extracts perfected to even higher healing levels, and we hope to do that in the very near future. Jaz bi samo dodal, obvezno, skoraj obvezno inhaliranje, da pride THC direktno na pljučno sluznico. Če so težave, je zadetost ali pa kašelj, je treba pač toliko manj vzeti, ampak zviševati. Jaz poznam x ljudi, ki so imeli astmo, KOPB, ne vem kaj vse, in niso mogli pošteno dihati, danes pa normalno živijo. Ne bi rekli fuzbal špilati, ampak normalno živijo. Tako, če ima kdo kakšne take izkušnje, še tudi lahko pove. V glavnem pa kombinirano svečke, se pravi čim več kanabinoidov v telo, ker je to sistemska avtoimuna bolezen, in pa obvezno inhaliranje. Morajo se pljuča ščistiti. Sem hotela kot drugo vprašanje dati, ker pri inhaliranju imam pa jaz zgleda psihološki problem, ker tako hudo kašljam. Ko poinhaliram, ko prvič vdihnem, je v redu, ko drugič pa začnem strahotno kašljati. In imam občutek, da bi bo... Nič vam ne bo, boste malo vztrajala, pa čez en teden boste kašljala, ko boste tretjič vdihnila, pa čez en teden spet, ko boste četrtič. Ampak pomembno je, da ta svinjarija gre z vas, da se vam pljuča ponovno aktivirajo, ampak se reaktivirajo. Glejte, KOPB ni res, da ne bi bila ozdravljiva, to je bilo. V enem mesecu so ljudje skoraj normalni. Lahko nekaj vprašam, a ste joint si zvila, nisem pa tako inhalirala? Ne, porizator uporabljam. Kako pa to, če dodaš mogoče malo sušene mete zraku, to ti zelo pač tako čist, oziroma lažje? Mogoče, ampak gledajte, delta 9-THC, ko dekarboksilira, pač žene na kašelj. To mi, ki travo kadimo, vemo, ko dobiš dobro travo, ti oči padajo ven. Ker nisi navajan in te kašelj, ampak ko se ta kašelj umiri, imaš čista pljuča in te več ne sili na kašelj. To ni cigaretni kašelj, to je čisto. Koga? To je isto, ono ima vaporizer, ima vulkano, ja. Bolj čistaka, jaz ne kadim s tobakom, čistaka. Absolutno. Saj, tobak ni tudi ni kancerogen, če imaš dober tobak domači svoj. Taka raje čistaka, če se že. Saj, kultura kajenja jointov je s tobakom samo v Evropi, v Ameriki ne rolajo s tobakom. Jaz bom priporočil sežajno, najbolj je tudi odličen časovnic. Tudi. Recimo, ker je zdaj ena čudna situacija na Nizozemskem, po vseh javnih prostorih imaš prepovedano uporabo tobaka, lahko pokadiš jointe, in zato v coffee shopih več ne moreš dobiti tobaka, ne smeš si jointa zrolati s tobakom, ker plačaš kazen, imajo zdaj pač zeliščne mešanice, ki jih daje zraven k konoplji, da se to lahko kopala zrolaš joint. Se pravi, konoplja je dovoljena v zaprtih prostorih uporaba v diskotekah, pa to tobak pa ne. Pozdravljeni, jaz lahko povem izkušnjo zaradi osnovne bolezni, akutno limfoblastne leukemije, kromosom Filadelfije. Z kemoterapevtskim zdravljenjem so vsi napahnili 23 dni v komo
možganska kap, 4 možganske semične kapi, kraniektomija, 3 mesece bil brez slobanje. Ko smo začeli z konopljo, so doktori začeli govoriti, da je to čudež, da še sploh živi, ker njegova, glede na osnovno bolezen, je bila diagnoza postavljena za 2 meseca preživetja. S tem, da je bil 23 dni v komi, takrat mu nismo mogli ničesar delati glede alternative. Ko je prišel iz kome, ko je prišel domov, to je bilo za Silvestrovo leta 2015, smo začeli intenzivno. Rick Simpson po protokolu njegovem in v enem mesecu redne terapije z konopljenimi svečkami je žigava bolezen dobesedno zginila. Kromosoma Philadelphia ni bilo več. Možganstvo si je tudi toliko pomogel, da zdaj normalno spet trenira dalje judo, imel je epileptične napade, ki zdaj doktor še ga vedno zdravi z kepro, ki jo ne jemlje, zdaj te, ker pač bi vedeli zakaj. Izvidi so pa enaki, ko pa takrat, ko jemo kepro. Je pa še vedno na svečkah, ampak na manjši dozi, na zdrževalni. Tako da, je pa res, da je bil cirka leto pa pol na 1 gramu. Je imel kakšne stranske učinke, nezaželene? Glede česa? Smole, ne, do mene. Ja, ima, zdaj tega, če ravno vzeme je jezen, ker ga ne zadene. To je edini stranski učinek. Sicer, to so take zelo zanimive zgodbe, ampak predvsem je žalostno to, ker tisti, ki bi morali te zgodbe slišati jih ne, ali pa nočejo slišati. Imaš še kdo kakšno? Zdravila pa konoplja skupaj. Močna zdravila. Kakšna močna zdravila? Rečemo za to na avtizem, rečemo moja prijateljica pa avtizem. Za avtizma ni zdravila. Neke tablete. Tablete so, ja, samo to ni zdravilo, to je neumnost. Zdravilo je tisto, ki zdravi, ne tisto, ki te naredi neumnega, pa neodzivnega, ker za avtiste to daje, da te umiri in te si munjan komamba. Skratka, je neke močne tablete, da nas spi čez noč, ne? Absolutno, gledajte. Zdaj, če lahko na to jemlje to... Lahko, naj ono vrže stran. No, to mislim. Jaz vam bom zdaj nekaj prebral od ene gospe, ki je imela avtističnega sina, znam bi najde njen SMS. Kako je že ime? Tule. Fantek je star 7 let, šel je v osnovno, prvi razred osnovne šole. Začeli so seveda s CBD-jem na priporočilo enega od zdravnikov, nevrologov, ki to ni upal na glas seveda povedati. In ker ni bilo neke izboljšave, so napisali tak. Ona mi je napisala, pa jaz bi rekla, da je malo bolje, samo v ponedeljek je šola in ker je imel take izpade prejšnji teden, da ga hočejo dati na pomirjevala, razmišljam, da bi pričela svečkami čim prej. Naslednji SMS, 2 dni kasneje, to, kar sem napisala, je glavno, se pravi, napisala je, živijo, sin je bistveno manj agresiven, ko noč in dan, odprej je pa kar zelo živ, več čas v akciji, edino, ko zvečer zaspi, pa dobro spi. To, kar se je napisala, je glavno, prej je bil kot zverina, bilo je nemogoče, zaenkrat je samo tu in tam kak izpad, sicer pa ljubezniv kot na drugem planetu smo in to še vedno traja po 2 letih. Normalno hodi v šolo, taka, to je za avtiste in ne pa farmacija, ker ne pomaga nič blaže, prosim. Samo eno vprašanje, prej sem bil pozor, ko ste omenil kombinacije še kolidnega srebra, ko ste se. Imate mogoče kakšne izkušnje, se pravi, kolidno srebro, pa še dodatno pospeši zdravljenje? Kolidno srebro se je jaz uporabljal zato, ker je dober antibiotik naravno. Samo zaradi tega, ker nisem hotel uporabljati nobene, vodikov peroksid, ko sem si čisto rano sem še uporabljal, drugače pa nič drugega. Kolidno srebro je super antibiotik, tudi za vnetje razna je super. Za vnetje je dober. Jaz bi samo še dodatno povedal, v Avstriji koloidno srebro dobiš kupiti v lekarne, pri nas pa nič ne vejo o tem. So! Namreč, to mož dela po doma,
in sem jaz vedno povala 10 litrov te vode za injekcije, ne, 100%, ne. Ja, kaj bi spa, kaj rabite, ne, pa se kaj pač tako dela. Ja, boj, pa ste vi, pa pazite, vi kaj delate. To ni kar tak, veste, dajte se to pozanima, pa to se kar vete, vemo, da se... To je samo zato, ker nič ne ve, žalost. Da pa malo, določili te kaj navidiš, teh, pa teh termina. Ja bi samo povedal, ko ste v dvomi glede zdravljenja v bolnici, glede zdravil, glede konoplje, pa zdaj, gledajte, sin je imel presaditev kostnega mozga, matičnih celic, cel čas je bil na 1 gramu, tudi so nas opozarjali, ker je bilo strah, da bi slučajno smola uničila kemoterapijo, ne? Ko se pa jim postavil vprašanje, kaj pa te naredi z rakavimi celicami, pa so bil največ sovražni od njih. Tako da, gledajte, iz mojih izkušenj, mi smo mogli da ker je zaradi kemoterapije prišlo do okvare kostnega mozga, je mogel imeti sin presaditev, ampak cel čas zdravljenja pri njih na oddelku je Žiga bil na 1 gramu smole. Ja, čakaj, zdaj pa še povej, kdaj je šel domov po presaditvi? Ja, še to ne. Ne, mogoče, celo na dan. Ja, kak je zdravnik to, ko bi to več vedel? Ja, škoda, ni. Primar, dr. Pretna, je prišel do Žiga, pa mu je čestito, ker je šel Žiga 13. dan domov po presaditvi kostnega mozga. Prosim? Če smo grejo domov. Preživeti je presaditev kostnega mozga 50-50. Sploh če pride do te faze, da dobijo donorja celice. Ta kemoterapija, kar predtem je morilska. Kako ste mu podozirali na 1 gram? V svečkah. Ja, vsak dan, vse to mislim, da me že kdo pozna. Sem tudi že javno po televiziji povedal, da sem vsak dan nosil k njemu, tako da je imel sveže. Samo niso nič nasprotovali, pa kakaj... Na pediatriji smo imeli za dilerja, pa ne vem, grozili s policijo, socialno, ne vem že s vsem čem. Ljubljane. Maribor ne zdravijo tega, ker je Ljubljana glavna za to. Na odraslem hematološkem oddelku tam so bili malenkost malo bolj odprti, ampak vse se je držalo na oddelku. Jaz sem bila 20 operirala, sem imela tumor, ne, isto. Ampak je bil benigni, hvala Bogu, ne. Pravne, posledično imam epileptične, senzorične epileptične napade, ne. Kakšne? Senzorične. Autus? Ne, to nadobim krč, v bistvu takih krč, ki me bolj iz tega krča pride, da me izbriše. Aha. Ampak jaz ne čutim. Na koliko časa? Ja, to ne vem, to ne njega vprašati. A ja? Minuta, 2. Aha. Pa bolj ne spustimo. A ja, zdaj imam jaz vam isto moram dozirati to klepro, ne, kar sem jo jaz... Oddozirala? Dvakrat na dan 250, mogla bi pa dvakrat na dan 1500. S tem, da sem jaz, ko sem prestala po 5 letih, 20 sem operirala, znači 2015 sem jaz dobila ta epileptični napad, ko me je vrglo, sem prestala v bolnici in seveda ta bolnica rešila, ki sem zdravila, jaz grem tudi dan domov in jaz, ko pride zdravnica k meni na vizito, pa mi predpiše, kaj bom imala, pa jaz neč, da bi jo povedala, pa se kako ste gledali, jaz sem se odločila, jaz bom začela s konopljem. Ne? Vse pa ne bom več zdravile mala, vsega, ker jaz zdravila vreme, pa imam epileptične pake, vsega samo se Nuna me ne poveda, mala zdravnica, me poveda, pa pravi, se strinja, je rekla, nič nisem slišala, ampak se strinja. S tem, da jaz svojo neurokirurg, ki me je operiral malo bolj, s tem se jaz pogovarjam tako z mami, vsega gleda, jaz ne bom več tega imala, on je meni samo rekel, Karmen, pazi, ko boš vozila avto. To mi je rekel, Moj oče je recimo... Kaj je zdaj? Ja. Še imate pogosto? Ne, v bistvu imam... Zdaj odvisno se mi zdi tudi, koliko sem jaz nervozna, koliko imam jaz stresnega položaja. Zato te si pomagate, če nekaj umirilnih, te nimaš te stresa. Tako, ker takrat prije, ker on je meni povedal, ta moj neurolog je meni povedal, to prije do kratkega stika, ne? Dejansko možgani takrat ne. Saj jaz bi tu samo dodal, konoplja nekaj takega dela, ne? Vsaka avtoimuna bolezen v telesu je napaka v prenosu informacije, ker človeško telo ni nič drugega kot malo elementov, pa elektrike, pa informacije, ki ne drži skupaj. In prav to dela endokrinodimidni sistem, da popravlja informacije, o tem je govoril tudi dr. Melavic, sedaj nekaj v prakti. Tako je nekaj na tem. Samo sledno je, da jaz čutim, ne?
Jaz, ko vidim na mali, da ko sedim, pa ko vidim, da bo prihajalo, jaz čutim nogi. Moj se stane pa to, ampak včasih ga lahko vzeti. Tako da se lahko pripravite. Včasih ja. To je dobro. To je vredno. Ja, morala bi malo prešaltati na ono. Ne malo, fejst. Pozdravljeni, ko govorimo o epilepsiji. Samo, a? Tukaj sem. Tam sem. Pozdravljeni sinu, zdaj že 6 mesecev, star 8 let. Tudi nam so predpisali kepro, ko zgleda ponujajo vse. Sin mi je bil čist zadet na kepri, ni mogel hoditi, ni mogel govoriti. Nič ni mogel, tako da sem se odločila za poskusiti smolo. Imel je na 14 dni hude napade, zdaj že 5 mesecev ni imel nobenega. Smo pa na 18% CBD-ja pa in do THC-ja. Samo se držite tega, ker očitno mu to pomaga. Držite se, pri konoplji ni drugega kot probati. Ni drugega. In konoplja je tista, ki bo zdravnike ponovno prisilila v celovit pristop zdravljenju. Holistični pristop pravijo. Zato, ker nista dva enaka, ne reagirata. Konoplja ni tako, jaz zdaj predpišem uspen 1000, pa za vse uspen 1000. Ne bo funkcioniralo. A few words from the point. Well, look, our bodies belong to us, and we're the only ones that have the right to determine what we use as a medicine. Now, if you're suffering from any disease, or one of your loved ones are suffering, who has the right to stand in front of you and tell you that you cannot use this plant to heal them? Who is this person? You know, I mean, what's been going on here for so many decades is nothing more than ridiculous. You know, this law of this plant should never have been outlawed in the first place, especially for medicinal purposes. So I'm encouraging everyone, stand up for your rights. Tell your governments you've had enough of this nonsense. You know, we own this plant and no one else, and we all have the right to its use. Thank you. Se rad zahvalil predvsem vsem vam, ki ste prišli, Riku, ki nas je že toliko krat podprl v naših prizadevanjih, Dejanu, da se je izpostavil, jaz ga vedno zajebavam, ker on birokrat pač, pa se je ta izpostavil, kar je res, celi so vsi slabi. Tanja in vsem ostalim, ki so nam pomagali to pripraviti. Predvsem bi rekel to ponovno, kar je rekel Rik. Nihče nima pravica odločati o načinu zdravljenja, ki si ga sam izbere. Izjava državne sekretarke na zdravju, da ne bodo dovolili bolnikom, ko si bo gojila konopljo, je škandalozna in bi zaradi tega morala leteti z tega ministrstva, kar se bo verjetno zgodilo glede na dogajanja, ki so zadaj. Kako nam lahko pomagate? Finančno lahko nam pomagate, kot je Tanja rekla, s pritiskom preko medije, z izpostavljanjem. Zdaj, konec koncev, ni kaznivo uporabljati konopljo nikoli bilo. Po tej sodbi oziroma odstopu okrožne tožilke v Murski Soboti, ki je od gospoda, mislim, ki je bil postopek proti Velnerju, je pa zdaj več kot jasno, da če je Slovenija pravna država in se pravo upošteva v vseh področjih Slovenije enako in za vse enako, kar sicer ne drži pri nas, bi moralo od zdaj naprej to veljati za vse bolnike. Se pravi, noben bolnik ne bi smel več biti obravnavan kazensko, ki si sam goji konopljo. In to je tisto, na kar moramo pritisniti in bomo vedno znova tudi v okviru zveze. To je celo zapisano v ustavi. Imate v 70. členu pravico do zdravega okolja. To pa je zdravo okolje za vsakega med nami. Enostavno se premalo izkorišča, da so vzvodi že v ustavi, ne samo v deklaraciji o človekovih pravicah 22, ki je prenešena dobesedno v našo ustavo, ampak je pravica do pitne vode prišla v ustavo točno skozi ta ventilček in skozi ta ventilček bi po moji presoji morala prijeti pravica do samooskrbe in samouzgoje. Samozdravljenja. Tako da jaz mislim, da je zdaj toliko vzvodov, ampak rabimo vas.
nas aktivistov je enostavno premalo. Dobro, še enkrat najlepša hvala za udeležbo, pa spomladi organiziramo.